Byose byatangiranye n'akabuto kamwe, akabuto gato cyane ariko gafite imbaraga zitangaje ku buryo katumye ampire zibaho ndetse zigira n'ishusho. Kakongeje impinduramatwara kandi ako kabuto gatunze hafi 1/2 cy'abatuye isi. Iyi ni inkuru y'umuceri, imwe mu mbaraga zitangaje zabayeho mu mateka ya muntu. Mu myaka 10,000 ishize, mu kijiji cyo mu gishanga cy'umugezi wa Yangtze mu Bushinwa, habayeho ubuvumbuzi. Icyatsi, ikimera cyari cyo mu ishyamba, cyahindukiye mu biganza bya muntu icyiteka ryose. Abo bantu ba mbere bahinze umuceri bashaka kuba batari bazi ko barimo bahindura amateka yo ubwayo. Umuceri ntiwari ibiryo gusa, ahubwo wari n'imbaraga, wari kandi n'ubu n'ubutunzi, n'ukubaho. Ingoma zabayeho zirahanguka, ubwami bigenda uko, amampira araza arongera aragenda, nyamara umuceri wo wagumyeho, wisobekeranije n'ahazaza h'abami b'abami. Wabaye isengesho ry'abahinzi kandi uba inzara ku mahanga menshi, kuva mu mirimo y'Abashinwa kugeza mu mpinduramatwara ikomeye y'Ubuhinde, aho umuceri wageze maze uhinduka ikintu gitagatifu. Mu Buperesi, Persia, aho wahindurwagamo ibiryo bidasanzwe byajyaga ku meza y'abami. Muri Afurika ahabonetse ubundi bwoko bwawo, ariko bwabaga mu mashyamba, butegereje guterwa no gutuburwa n'ibiganza by'abahinzi bo hambere. Gusa ndabamenyesha ko urwo rugendo rw'umuceri rutaranzwe n'amahoro gusa, ahubwo rwarimo intambara. Igihe amato y'abakoloni b'Abanyaburayi yambukaga inyanja Atlantique, bambukanye imbuto z'umuceri batazitwaye nk'izo guhinga, ahubwo nk'imbaraga, bazitwaye nk'intwaro yari kubafasha kuyobora no kwagura ubutware bwabo. Ibyari ibiganza by'abacakara b'Abanyafurika. Ibyo nibyo byubatse ubudahangarwa bw'umuceri muri za Carolina ndetse no mu birwa bya Caraïbe. Ubwenge bwo guhinga umuceri bwagiye bukomeza guhererekanywa uko ibisekuru byagiye bisimburana, kandi bukibwa nk'uko ukwishyura ukizana kwabo kwibwe n'abakoloni. Umuceri wakongije intambara, uba imbarutso y'amahoro nko mu ntambara ya kabiri y'isi. Amahanga yose yarawurwaniye, kandi kwaguka k'Ubuyapani muri Aziya igice kimwe byatewe n'umuceri. Amamiliyoni menshi yishwe n'inzara igihe umuceri wabaga uteze cyangwa habayeho amapfa. Umuceri kuruta izahabu wabaye intwaro cyangwa se igikoresho cyo kuramuka, survival tool. Akabuto kamwe k'umuceri gashobora gusobanura ubuzima cyangwa urupfu. Mu binyejana byinshi, umugabane wa Afurika watungwaga n'imbuto gakondo nk'amasaka cyangwa se uburo hamwe na hamwe. Ariko uyu munsi umuceri wabaye kimwe mu biribwa by'ingenzi ku mugabane wa Afurika. Ingano y'umuceri ukenerwa kuri uyu mugabane ni mwinshi cyane kuruta uw'abahinzi baho bashobora kwiyezereza. Ubu 40% by'umuceri uribwa muri Afurika bisaba kuwukura hanze y'umugabane. Ibyo bivuze ko bisaba amamiliyaridi y'amadolari buri mwaka. Kuba Afurika ihora irangamiye umuceri w'ahandi bihindura inyantege nke imbere y'ibyo bihugu, yaba mu buryo bw'ubukungu ndetse n'ibindi. Iyo ibiciro byongereye ku masoko mpuzamahanga, hano iwacu induru ziravuga. Ariko nubwo bimeze bityo gusa, Afurika iracyarwana no kwihaza ku muceri. Ariko se ko Afurika ifite ubuso bunini burenga hegitari 200, kuki Abanyafurika tukirwana n'ikibazo cyo kwihaza mu biribwa? Igisubizo twakibona mu ngamba zitandukanye, harimo nko gukora ishoramari mu bigendanye no kuhira, irrigation, ndetse no guhanga udushya, innovation, mu gisata cy'ubuhinzi. Benshi mu Banyafurika turacyategereza imvura. Ibyo bituma ubuhinzi bwacu buba ubunyantege nke imbere y'ibihe bigoye nk'amapfa. Ibyo bivuze ko hakenewe ibikoresho bigezweho byatuma umusaruro wiyongera cyane w'umuceri. Umusaruro uraguma hasi, bivuze ko n'inzara izakomeza kwiyongera. Ariko ndagira ngo mbabwire ko impinduramatwara irimo igera ku gasongero henshi ku mugabane wa Afurika. Abashakashatsi, government ntiziryamye, zirimo zishaka igisubizo cy'uburyo umugabane wakwihaza mu biribwa. Barimo bahangana no gukoresha imbuto z'indobanure, uburyo bugezweho bwo kuhira no guhugura abahinzi kugira ngo hongerwe umusaruro w'umuceri. Ibyo nibikorwa, umugabane ntuzihaza gusa, ahubwo uzaba ikigega gihaza isi yose umusaruro w'umuceri. No mu Rwanda kandi umuceri urenze ibiryo, ni inkingi ya mwamba mu kwihaza mu biribwa. Nubwo ibigori ndetse n'ibishyimbo bikiri iby'ibanze mu mafunguro y'Abanyarwanda, ariko umuceri urimo winjira cyane cyane mu mafunguro y'abanyamujyi, mu mashuri n'ahandi. Kuva mu kibaya cya Bugarama kugeza mu mirambi ya Rwamagana ndetse na Nyagatare, leta y'u Rwanda irimo ikora ishoramari ridasanzwe mu buhinzi bw'umuceri, hizeye ko umusaruro w'umuceri ugomba kwiyongera. Gusa kandi imbogamizi ntizabura. Umuceri si ibiryo gusa, ni amateka, ni imbaraga, ni ukubaho. Kuri Afurika ni urufunguzo rwo kwihaza mu biribwa. Guhera ubu n'uba utaruye isahani y'umuceri, ibuka ko iryo atari ifunguro gusa, ahubwo ni ahazaza.